Turabashuhuje nshuti bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye muherereye hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Twongeye kubaha ikaze mu makuru mashya, amakuru udakwiye gucikwa. Tugarukanye byinshi kuri uyu mugoroba wa joro, turi ku wa gatatu ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 2024. Tugarukanye amakuru menshi cyane, ni amakuru udakwiye gucikwa, cyane cyane ko dukomeje gukurikiranira hafi impinduka zose zikomeje kubera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze tukabikugezaho nk'uhibereye 5 kuri 5. Niyo mpamvu tuba dusaba wowe ubanye natwe bwa mbere gukanda kuri subscribe, ugakanda kuri like kugira ngo ubashe gukurikirana urujya n'uruza rw'amakuru mashya tuba tubafitiye. Dushimiye kandi abantu bakomeje kubana natwe bakabitwereka, abantu bari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye. Dukomeje kandi kubagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye, ndetse n'ahandi hose ku isi tuba dukomeje kugenda tubagezaho ibyaho. Kuri uyu mugoroba rero hamenyekanye amakuru menshi cyane, amakuru arebana n'intambara yiriwe mu bice bitandukanye byahara muri Kivu y'Amajyaruguru. Dufite amakuru yo kuri uyu mugoroba, hari kudeployingwa ingabo nyinshi, ariko nanone umutwe w'inyeshyamba za M23 wongeye kwibasirwa ku buryo budasanzwe. Tumaze iminsi tubabwira uburyo ingabo za SADC nyuma y'inama zakoreye mu mujyi wa Goma, abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize SADC, inama baherutse gukoreramo hariya mu murwa mukuru cyangwa se mu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ni umujyi wa Goma. Ahangaha hakorewe inama ikomeye cyane, inama yafatiwemo imyanzuro kandi yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Hashize iminsi rero hagaragaza uburyo bukomeye cyane bugiye gutangira kwifashishwa mu gukoresha uburyo bwa gisirikare mu kuragaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Aba barwanyi bakomeje gusukwaho amabombe, izi nyeshyamba zikomeje gutakaza abasirikare benshi. Mbere y'uko tugaruka hariya muri Rucuru, aho bivuga ko ibindi bitero byongeye kwisukiranya, abarwanyi b'inyeshyamba za 23 bakaba bagabweho igitero gikomeye cyane hariya muri Rumangabo. Abantu benshi hano muri Rumangabo barahazi, hakomeje kugaragara ingabo z'igisirikare cy'uyu mutwe w'inyeshyamba za 23, ariko bakaba barwanyi bakomeje kugaragaza yuko ikibarangaje imbere ari ugufata ibindi bice, ariko bagasanga ingabo z'Abarundi, ingabo z'Abazarendo bamaze gushyira defense ikomeye cyane. Abarwanyi bamaze gushyira defense ikomeye cyane mu bice bitandukanye bya hariya muri Rucuru. Ni nacyo gikomeje kugora abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ibice byinshi byagiye bishyirwamo icyo bita auto defense y'ingabo z'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Abarundi rero bamaze kumenyera iyi misozi ndetse n'amashyamba y'ahangaha. Tukiri hano muri Rucuru, mbere yuko tugaruka hariya kuri Masisi, naho ibintu byongeye kurushaho kuba bibi cyane. Ahangaha muri Rucuru, guhera mu gitondo cya kare, amakuru yavugaga yuko ibitero bikomeye cyane byibasiye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, ndetse amakuru akanavuga ko hari abahungiye mu bice bya Kiwanja. Kuva Kiwanja ugera hano Rumangabo harimo intera ndende cyane, kuko uba waciye mu gace bita Katare, aho bita za Biruma, ugakomeza Kako, aho bita za Rubare na Rukoro, ukinjira muri centre ya Rucuru, ugakomeza za Kiwanja n'ibice bya Nyongera, aho bita za Kinyandonyi n'ibindi bice. Aba barwanyi rero batatse ahangaha Rumangabo, bivuga yuko ngo baturutse aho bita Nyange na za Rusekera na za Kashari. Ahangaha bivuga yuko hari ingabo nyinshi zimaze iminsi ziri mu bice bya Kizimba, Bishusha ndetse n'agace bita Burindi. Izi nyeshyamba za M23 zagerageje kwambuka zituruka aho bita za Kanaba ndetse na za Tongo, ariko bakaza guhura n'inzitizi ikomeye cyane y'imisozi ya Bukonya, Kabizu na hariya mu majyaruguru cyangwa se mu bindi bice Bambo. Ahangaha Bambo hashyizwe naho defense y'ingabo ziri kurasa abarwanyi b'uyu mutwe bagerageje guca
aho bita Mabenga bakinjira mu gace ka Kirumba. Aha ngaha rero abasirikare b'uyu mutwe w'ingabo z'igisirikare cya Kongo bagizwe n'abakomando n'ingabo z'abarundi n'abazarendo bari hano mu bice bya Bambo, bari kurasa ingabo zose za M23 zigerageza kuzamuka aho bita za Kagando ndetse na biriya bice bya Kirumba. Aha ngaha rero bivuye ko ngo ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abarundi bakoze icyo bita closed, bamaze gufunga imihanda yose ishobora kwerekeza muri utu duce, cyane cyane ko no mu majyaruguru tura duce uturutse hariya za Kibirizi, za Kibingu, aho bita za Kimaka, Sesero, ukaza ukarinda ugera aho bita za Kisheshe. Aha hose hayobowe n'ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abazarendo n'abarundi. Imirwano rero yongeye kumvikana, bivuga yuko ngo yasatire cyane Rumangabo, byatumye abaturage bagira ubwoba, ndetse bakavuga yuko ubundi ibice bitigeze bigaragaramo imirwano ikomeye muri ino minsi ni uguhera no Bunagana, aho bita za Mukingo, ukaza za Musaga, ibice bya Kabonero, Cansu, Cyegere, ukaza ukagera hano bita za Ntamugenga. Uyu muhanda rero uturuka aho bita za Kako, Ntamugenga, aho bita Nyaruhondo, ugakomeza Butemura, naho bivuga yuko ngo ushobora kuzagaragaramo intambara ikomeye cyane bitewe n'ibimenyetso bikomeje kugenda bihagaragara. Ingabo za SADC rero ntago zicaye kuko amakuru dufite nuko iri joro cyangwa se guhera ku mugoroba w'uyu munsi hongeye kugaragara icyo twakita defense cyangwa se kudeployinga ingabo z'ibi bihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC, ariko cyane cyane abasirikare bakomeje kwibanda hariya muri Masisi. Muri Masisi rero bakomeje kwerekeza cyane hariya muri Rubaya, kuko Rubaya ni agace gakomeye cyane M23 yafashe, ariko kugeza kuri ubu ngubu ingabo za SADC zifite inshingano zo kukabambura. Uretse SADC n'abarundi bari hariya bariye Karungu, ibice byose byo muri Kivu y'Amajyepfo, imisozi ya Ndumba imaze iminsi iri kugerwa amajanja. Abarwanyi cyangwa se aba basirikare ba SADC bari kudeployingwa muri ibi bice byo muri teritwari ya Masisi, bafite gahunda yo kwataka ndetse no kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba za M23, ariko kimwe mu bibarangaje imbere ni ugusenya ibirindiro bya M23 biri aho bita Rukofu ndetse na Kisuma. Nubwo izi ngabo zitazatangira kurasa, ariko amakuru dufite nuko ibikoresho bakomeje kujyana hariya ngo byitezweho umusaruro utandukanye ni wari usanzwe. Aha ngaha bita Karenga ni agace kegereye Rubaya, ibice bya Mumba hagati y'aho bita Bikaniro n'aho bita Kabonga, rwose akaba ari mu majyaruguru y'aho bita Ngungu Center na Bishasha. Ibice by'aho bita Kinigi na Bukumbiri bizengurutse cyane, uvuye aho za Katoyi na za Karambi na Ruke. Amakuru dufite nuko ingabo z'umutwe w'inyeshyamba za M23 zageragezaga kuzamuka hano muri Mashaki ndetse na Mindi, zaje guhura n'icyo bita defense, babura aho baca kuko babuze inzira. Umanutse muri ibi bice bya Mukohwa, agace bita Kasho, ibice bya Kani na Kitsure, aha ngaha hose bivuga yuko hagiye habera inzitizi abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Uretse izi ngabo za SADC ziri gushyirwa muri ibi bice byo bita uturutse aha ngaha hafi ya Sake, aho bita Masha na za Murambi, Rushinga ndetse na Rushonga, izi ngabo za Tanzania ngo ziteguye kongera kurasa amabombe, ziteguye kongera kurasa misiri zitobora imisozi. M23 yagiye ihura n'icyo bita isanganya rikomeye cyane, kuko yagiye ihura na kaga, yagiye ihura n'icyo twakita ibitero bikomeye cyane, kuko aba barwanyi bakomeje kugenda bahura n'imitego y'ingabo z'abarundi. Buriya abarundi bari mu gihugu cya Kongo bakoze akazi gakomeye cyane, abarundi bakoze akazi gakomeye cyane ku kigero cyo hejuru, kandi kugeza n'ubu bataracika intege. Amakuru dufite rero kugeza kuri ubu ngubu nuko ibi bice byo muri teritwari ya Masisi
Masisi iri kunyanyagizwamo ingabo za SADC mu rwego rw'uko ngo abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bashobora kuzisanga bamaze kugotwa, cyane ko n'uburakari izi ngabo za SADC zifite n'iz'uko aba barwanyi bari baramaze gusa nk'aho batsindwa bakamanika amaboko bagatakaza Rubaya. Ariko nk'uko twakomeje kugenda tubikurikirana hafi, ntago abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bigeze basiga Rubaya ku buryo bwa burundu. Abantu benshi bibwira ko izi nyeshyamba nyuma yo kurasirwa muri Oso ndetse na Bihambwe zikahatakariza abasirikare benshi, zahise zimanika amaboko zikahavana abasirikare, ariko abahavuye berekeje muri ibi bice byo mu majyaruguru ya teritwari ya Masisi, abandi berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo zerekeje mu majyaruguru ya teritwari ya Masisi rero ubu ngubu nizo ziri gutabana muri Rubero. M23 yahise ifata abasirikare bayo ibambura intwaro ndetse inabambura imyenda y'igisirikare, berekeza muri Rubaya nk'abasivili bahamaze igihe kirekire bari gukurikirana ibyo muri Rubaya, kandi hari kubera n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Monisiko ijya gutangaza yuko M23 yinjije akayabo k'amafaranga menshi yakuye hariya muri Rubaya, byaje gutungurana cyane kuko SADC yari izi yuko aba barwanyi bamaze gutakaza aka gace ka Rubaya, cyane cyane ko hagiye havuga amakuru menshi y'uburyo izi nyeshyamba zabashije kwihisha cyangwa se gukora icyo twakwita gukoresha ikoranabuhanga bagahisha amakuru y'igisirikare cya Kongo, nyuma y'uko bari bamaze kwinjira muri sisiteme y'ikoranabuhanga cyane cyane iyo ku rugamba izwi nk'itumanaho rya gisirikare. Ibi byaje gutahurwa rero abarwanyi b'uyu mutwe batahuriwe mu modoka ziva Goma, ziva Sake, zerekeza muri utu duce dutandukanye, cyane cyane ku muhanda uva Sake werekeza hano za Nyamurongo, uva Nyamurongo werekeza aho bita za Buniyo naho bita Kahundu, ukaza ukinjira muri Bihambwe. Izi modoka zaje gusakwa zisangwamo intwaro, ababyibuka neza zimwe zaje gutwikwa izindi zirafatwa. Hari imodoka rwose mu bwoko bwa jipe, iyi modoka yaje gufatirwamo intwaro n'imyambaro, kandi iyi modoka yari ya gisivili, biza kwamburwa aba barwanyi cyangwa se aba bashoferi n'undi muntu umwe, cyane cyane ko bari babiri. Indi modoka yari ya pick-up yaje gusangwamo intwaro n'imyambaro y'amagrenade hariya, iyo yaje gutwikwa ndetse n'abayirimo bayihiramo. Ahangaha hahise hatangira operasiyo y'ingabo za SADC zari zimaze iminsi ziri muri Sake ndetse n'ibice bya Rushanyi ndetse na Rushonga, ariko batari bagatangiye ibikorwa bya operasiyo byo guhiga aba barwanyi n'umutwe w'inyeshyamba za M23, cyane cyane ko ibi ngibi bikunze gukorwa n'ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Afurika y'Epfo. Ubundi ingabo za Tanzania zo zikunze kuba zirinze umujyi, ariko zashotorwa nanone zigatwika. Izi ngabo za Tanzania zo ziba zirinze imijyi, ariko zashotorwa zikarasa icyo twakwita imiriro. Aha rero niho haje gutuma abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 baza kwigaragaza, bahita batangiza urugamba, nuvuga ngo bahise birema itsinda banga kuritangiriza hano muri Rubaya, cyane cyane ko ari umujyi kandi w'ubucukuzi bw'amagaciro bufite inyungu cyane cyane. Aba barwanyi rero bahise batangiza imirwano muri Kisuma ndetse no muri Kaniro, kandi abarwanyi ntabwo babaga muri turiya duce, ariko bahise bagenda bahita barema, bagaragaza yuko batari muri Rubaya, ndetse banatangira kwataka cyangwa se kurasa mu gace bita Kaniro. Ibi babikoze mu gihe cya vuba. Nyuma yo kurasa muri Kaniro, abazarendo bari baramaze kumenya amakuru y'uburyo abarwanyi b'uyu mutwe bari kurema icyo twakwita itsinda, cyangwa se bamaze kwihuriza hamwe kandi bitegura kurasa kugira ngo binjire muri Rubaya nk'abagiye kubabohoza. Byahise biba ngombwa ko abarwanyi b'ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abazarendo bahagarara ahangaha muri Kaniro. Ngira ngo iyi mirwano abantu benshi barayizi kuko yatumye hari abasirikare bagera kuri 6
ba FRDC bahasize ubuzima. Icyo gihe bivuga yuko umwe ari wo wahaguye kuri M23, ariko nanone icyo twababwira cyo mwabantu mwe, buriya iyo umusirikare yatatse nibyo dukunda kuvuga aba yababaye. Twagiye tubona kenshi iyi ngabo za Afurika y'Epfo zitangaza ko zakomerekeje abasirikare hagapfa nk'umwe, nyamara byaje kumenyekana agahinda kamaze kuba karekare k'abasirikare bose M23 yari imaze kwica. Nahangara ngo niko byagenze, kuko 6 barapfuye ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ariko M23 ivuga yuko umwe ari we wapfuye abandi barakomereka. Indi mirwano yongeye kuba, ariko binavuga yuko ku ruhande zombi nta watakaje abasirikare, kandi ingabo z'igisirikare cya Kongo zakomaje defense zazo ziguma hano muri Kaniro kugeza n'ubu ngubu nizo ziri kwagenzura. M23 hariya muri Rukopfu n'akace bita Kisuma kuri ubu gakunze kugerwa amajanja cyane n'ingabo zituruka aho bita za Mumba mu majyaruguru, agace ka Katare naho bita Buguri, uturutse hariya za Bushebere, Rushebere. Iyi misozi ya Nyamitabo ndetse na za Kirurirwe, uturutse za Rushengo ugakomeza aho bita za Kawusa na Mukaka, hafi y'aho bita za Murangara, Rushinga na za Kirurirwe, aho hose bivuga yuko muri ari akise cyangwa se zone y'intambara. Sadek yasuye Muheto, izi ngabo zisura Kanzenze, Nyamitaba ndetse na za Nyakariba, ariko ngo ni mu mashyamba meza afite imiterere yo kurasirwamo, cyane cyane ko binavuga yuko hano bashobora kuhashyira ibirindiro bizajya bihagurutsa indege zigiye kurasa Masisi, Rucuru ndetse n'ibindi bice byo muri Rubero. Aho hose biravuga yuko rwose hashobora kuba icyo twakita isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane. Mu gihe abarwanyi b'uyu mutwe bamerewe nabi cyane rero hariya muri Rubero M23 imerewe nabi, iri kuraswa ubutitsa, abasirikare bakomeje kwasiga ubuzima ari benshi. Abasirikare bakomeje kwasiga ubuzima ari benshi. Nanone nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho, hariya mu majyaruguru cyangwa se muri teritwari ya Rubero, ingabo zaho zikomeje gucika intege, ariko bakomeje gusubizwamo imbaraga ndetse no kohereza abasirikare baturuka mu majyaruguru teritwari ya Masisi. Izi ngabo za Sadek zisa nkaho zamaze kubimenya, ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo zisa nkaho zamaze kumenya ko M23 yacitse intege hariya muri Rubero. Ariko mu rwego rwo gusorovinga iki kibazo, abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje gukoresha imbaraga nyinshi bakarinda ibi bice byo mu majyaruguru ya teritwari ya Masisi, ndetse abandi bakoherezwa hariya muri Rubero. Ibi ngibi ngo ni uburyo bwo kugaragaza yuko aba barwanyi ba M23 bagifite imbaraga kandi bagikomeje gukaza icyo twakita ibitero, cyane ko muri Masisi nta nzira n'imwe ishobora kugezayo abasirikare uretse abaturuka muri Rubero. Kuba ngo aba basirikare ba M23 bari muri Masisi bari koherezwa hariya muri Rubero, niyo nzira yonyine yo gutangayo ubufasha, cyane ko n'amakuru avuga yuko hari gutegurwa operasiyo yo kongera kugerageza gufata ibice byo ku nkengero cyangwa se zo ku nkombe z'ikiyaga cya Edward. Amakuru arahari kuko abufasha M23 yabonaga bwaturukaga hano kuri Kamandi, ibice bya Kikovu na Buhimba, binjira Kisangani, Kayina, Burotwa na Kirumba bwamaze guhagarara. Uku guhagarara rero byateje igihombo n'ikibazo gikomeye cyane abarwanyi b'uyu mutwe, kugira naho bava muri Kirumba berekeza muri santere ya Rubero bagategwa mbushi n'abazarendo. Abazarendo hariya barabamaze aho bita Katembe, Matembe, ibice bya Rukuveve na Muhuma, ibice bya Votrovia, Kisanga, ukagira Arimbongo na Mambosa. Ibi bice byose aba bazarendo bakomeje gushengabaza cyane umutwe w'inyeshyamba za M23. Mu minsi yashize twaraneze no kubigarukaho uburyo bamwe muri aba bazarendo babonye yuko rwose batazakomeza guhangana n'ingabo zifite ibikoresho gutya n'ubuhanga bw'abarundi hariya bamaze kugera n'abari abazarendo bamenyereye ari amashyamba, baravuga batereka twishyikirize ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha biravuga yuko hariho M23 yacitse intege ku kigero kitigeze kibaho.
Aba bazarendo rero n'ingabo z'igisirikare cya Kongo ubu noneho bamaze gutangaza ko bashobora kwinjira hano muri Kanyabayonga. Kanyabayonga isaha n'isaha yakisanga mu mirwano cyangwa se mu rugamba, cyane cyane ko ingabo zagize igisirikare cya Kongo zifite ibintu bikomeye cyane muri Rwindi, kandi Rwindi ni nini kuko zimwe zikomeje kwinjira hano muri Kibirizi, iziri Kibirizi zikomeje gukora icyo bita defense, ndetse bamwe bamaze kugera mu gace bita Matoto. Muri Matoto na Kibirizi ni ibice bisa nkaho byegeranye birinze Groupement ya Bwito, Burindi, Busoga ndetse na Birundure. Hano muri Groupement ya Bwito rero iravuga yuko naho hakomeje kugerwa amajanja, kuko amakuru dufite nuko hari ingabo zaturutse hano za Kirima na za Kasesero zikerekezaho bita za Shikigo na Mutanda. Ahangaha bateze M23 mu gace bita Katwe ndetse n'abo bita za Kikuku mu gihe bamanuka muri Cyara, ibice bya Bitotomo. Izi ngabo rero zituruka hariya muri Kibirizi nizo zimanuka Kibingu, Kirima, Kasesero zikerekeza hariya muri Bambo. Abandi bari muri Rwindi bakomeje kuzenguruka muri aya mashyamba, nibo bakomeje kwerekeza mu bice byo mu majyepfo cyangwa se aho twakwita hafi ya Sake, hafi ya Ishasha, aho twakwita hafi rwose hariya ya Ishasha hakomeje kugenda hagaragara autodefense militaire y'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati ibi bikorwa bya gisirikare uburyo hakomeje kugenda hagaragara imirwanire, kuruganiza, gutega mbushi, ibi byose bikomeje gukorwa n'izi ngabo. Izi ngabo rero zisa nkaho zamaze kwigabagabanya uduce, kuko imihanda imanuka Rwindi, Katana, ibice bya Mayamoto, Bushendo ndetse na Kikuri na Busagari ya mbere na Busagari ya kabiri, ahangaha hari kugaragara defense militaire y'ingabo zidasanzwe zikomeje kugerageza gufunga umuhanda waho bita Kisharu baturutse za Kivungira ndetse na za Nyamitwitwi. Uyu muhanda uturuka Ishasha ukaza ukagira centre ya Rucuru, ahangaha hakunze kuberamo icyo twakwita bariyeri. Iyo abarwanyi b'ingabo z'igisirikare cya Kongo babaciye urwaho, bagira batya rwose ukabona babafunze, bakabafungana rwose, bakabafungana ibice. Twagiye tubabwira yuko hari ibintu biba, ariko haza kumenyekana ingaruka zabyo, cyane cyane ingaruka z'ibyabaye. Ni kenshi twakomeje kubabwira yuko hari imirwano ikunze kwibasira ziriya nzira, ariko biza kumenyekana neza ari uko aba barwanyi ba M23 bisanze mu mazi abira bamaze gufungirwa inzira, hakaza gufatwa bamwe mu ngabo bivuga yuko ari za Kenya. Igihugu cyakomeje gushinjwa gukorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibihugu bikaba atari byo byonyine, harimo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubugande. Hagati aho rero hamaze kumenyekana n'imakuru y'uburyo Perezida Kisekedi uburakari yagize ari we watumye hadasinywa amasezerano yo gusenya umutwe w'inyeshyamba za FDLR ukomeje gufatwa nk'igitotsi kiri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, gikomeje guhungabanya imibanire y'ibihugu byombi. Minisitiri wungirije Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akaba ari we Olivier Nduhungirehe, ibi ngibi bitangaje anyomoza mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Wagner, ubwo byari kwa kabiri tariki 8 Ukwakira. Yabwiye rero abanyamakuru ndetse nabwira akanama k'umutekano ka Loni k'u Rwanda ari rwo rwabaye nyirabayazana w'ihagarikwa ry'isinya ryari amasezerano biturutse ku nama cyangwa se ku biganiro byabereye i Rwanda. Rwari rumaze igihe rero ruganira na Kongo mu rwego rwo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Gusa bivuga ko ngo iri tegeko ryaturutse ibukuru. Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Kongo ari mu Bufaransa yarigaragambije ngo nuko Perezida Emmanuel Macron atigeze avuga ku bijyanye n'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Rero Nduhungirehe yanavuze ko mugenzi we wa Kongo yatangiye kwisobanura ahisha kuba ari we
watumye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga iheruka kubera i Rwanda kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bamaze igihe babashyiraho bavuga bati mwebwe mucumbikiye abagizi ba nabi. Uyu ni umutwe umaze igihe kirekire uba hariya mu gihugu cya Kongo kandi ukomeje gukorana n'ingabo z'iki gihugu, ndetse banagiye basenya cyangwa se bagiye bagaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba zo mu M23 bafatanyije. Ku itariki 14 Nzeri ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Kongo rero bari hariya muri Angola, bahuriraga i Rwanda kuri gahunda byari biteganyijwe ko bagomba kwemeza gahunda yo gusenya umutwe w'inyeshyamba za FDLR u Rwanda rumaze igihe kirekire rugaragaza nka nyirabayazana y'umutekano muke wo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse n'iby'umwuka mubi umaze igihe uri hagati y'ibi bihugu. Gahunda rero yo gusenya FDLR yari yarongejwe rwose, yari yaramaze kunozwa. Iyi ngiyi gahunda yari yaramaze kunozwa n'abagize ubutasi bari bahagarariye, bari bagize biriya bihugu bitatu, ariyo byanakuze inama ku itariki 29 na 30. Inama yabereye Gisenyi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nabwo kandi abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za 23 bafashe iya mbere berekeza hariya i Rwanda, bajya kuganira na Perezida Lorenzo kugira ngo abashe rwose ngo kubumvishiriza Perezida Tshisekedi yuko ngo hakwiye kubaho icyo twakwita guhagarika iyi ntambara, bakicara ku meza y'ibiganiro. Iyi gahunda niko yabiteganyaga, yuko Perezida Tshisekedi yagombaga kwemera ko aba barwanyi bicarana ku meza nawe y'ibiganiro, ariko Tshisekedi aravuga ati nta kintu na kimwe ngomba kwicarana n'umutwe w'inyeshyamba zo mu M23. Icyo tuzakora ni kimwe, ni ukuwukoresha ingufu za gisirikare tukawusenya, nta kindi. Mu gihe rero abarwanyi berekezaga hariya i Rwanda mu gihugu cya Angola kuganiriza Perezida wa Angola, asa nawe rwose n'uwagaragaje ko n'ibyo u Rwanda byamaze kunanirana, ariko ngo ibya M23 bikaba rwose gukunda bigoye cyane. Icyakora mu buryo butunguranye cyane byarangiye kwemeza iriya gahunda itemejwe. Ibirongo bikaba bijyanye no kuba Minisitiri Wagner yari yamaze kwakira ubutumwa. Yamaze kwakira ubutumwa ahita yamagana atera utwatsi iriya gahunda yo gusenya umutwe w'inyeshyamba za FDLR. Akanga rero n'inama yo gutegura ibikorwa byo gusenya ziriya nyeshyamba. Abakuriye ubutasi bagombaga guhuriramo mu mpera za Nzeri. Gusa Olivier Nduhungirehe we yatangaje ko mbere y'uko mugenzi we wa Kongo atungurana akivangura cyangwa se akivumbura hari i Rwanda, yabanje guhamagarwa kuri telefone na Perezida w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, akamutegeka kutemera gahunda yo gusenya FDLR ihabwa umugisha. Aba yavuze ati mu gihe twarimo twerekeza rwose mu nama yari iyobowe kandi ikihuta i Rwanda ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, abitegetswe na Perezida Tshisekedi kuri telefone, we mu buryo butunguranye cyane yanze ahita yivumbura, aravuga ati ngewe nivuye inyuma, nta kwemera gusenya FDLR, kwemeza iriya gahunda birahagaritswe. Uyu Olivier Nduhungirehe kandi yanavuze ko icyemezo cyamutunguye cyane we na mugenzi we wa Angola. Bose yaravuze ati yemwe ntabwo byoroshye. Gusa bamwe mu bari bagize iriya delegasiyo
ya Kongo bahise bumirwa mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yari yamaze gutera utwatsi iriya gahunda, mu gihe uwo munsi General Major Christian Ndayiweri ukuriye ubutasi bwa gisirikare bwa Kongo yari yamaze we rwose yari yarayisinyeho mu mpera za Kanama, yongera rwose gushimangira ko ayishyigikiye ku buryo bwihuse, ariko byarangiye n'ubundi gahunda ihagaze. Ibi rero bikomeje gutuma ibihugu byombi birushaho kurebana nabi. Ingabo za Israel noneho zongeye kurasa Hezbollah abarwanyi benshi cyane. Iyi ngabo za Israel na Hezbollah barwaniye ku mupaka wa Iran ku buryo budasanzwe. Izi ngabo mwabantu mwe, izi ngabo izi ngabo zikomeje gukora akaga. Israel ikomeje gusenya hariya, ntabwo ifite imikino, iri kurasa ku buryo budasanzwe. Reka rero tubashimire inshuti zacu kuri uyu mugoroba, tuvuga tuti amakuru yacu rwose dukomeje kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5.